ریحان علو اندام کوردیناسیون کنگرسار یا حلبه براستی جی دسپک سالواگر دامزراندنا کنگرسار یا بیستمین ام الحمو جنان پیروز دکن لربره کو اف فکر جمار نشان دای افرج جمار نشان دی پیروز دکن لحوالن کوج دو آخر و ریاض شهید کتن پیروز دکن براستی جی دم کوم بحثا 20 سال جت کوشینا جن یا هندر جاوی کردستان دکن اف هي تشتي كتاب بالما كونغرسار دسبك كتاب بالما بكادو خبات دايكن كود روجن هري زحمت دال همبر رجيم بعث بدزي تاكوشينا خدان مشان در خريخستن دكرن اليكارين دسبك كوم دكرن دايكن جبهوي دايكن اشتيه جنن کو دو غرا و شورشه دا زاروک خدانه جان خدانه وک گل سلمى یکو بو شهید دوی شهیدا یکمین یا کو کنگرسر دایه لهمبر وان بردن کو دانه امجی دینداری وان کو شوپاندنا خطوان بشوپینن لسر اساس کی کو ام رخصنا خو جن هین خورتر بکن اصلا خویت کوشینه بلندتر بکن جبر وی کیجی ام دبیجن اف 20 سالن کو چه بینه هیز دتر کنگرسر بر فرح بی اثبات کرنا رولا جن ده حمو قادن شورش دا جبر کو شورش نزدی ترمه بناو شورش جن هات ناس کرن ما گوت اف یک به سایا میراثا و دیروکا جنن لهنگ اینکو شهید کتنه بن سیوان کنگرسر دا به آواکرنا سیستما ای پی جی دا به آواکرنا سیستما هفسروکتیه به حمو مبین دستکفتیه که هاتن بدست خستن بریا رخستن بوین جن به هزاران جن وان سالان دا هاتن پرورده کرن پرسکرکن جن هات نقاش کرن هاتن چرا سر کرن مالن جن هاتن آوا کرن رخصن جن به گرسایی هاتن آوا کرن ایرو جنا کو در جاوی کردستان کو بره کو بن ظلم و زورداری که دا جیان دکر ایرو دنگی و دنیای بلاف بیا هر کس دنگی و دبیسه هر کس و گهدار دکه هر کس نیرین و دبیسه اجبر و کیجی اف سال کو درج پی خوهشتنا جبو ما هیویه که جبو ما میراثه که کو ام جبو سروی اساسی ام خابتن تکوشینا خوین خورتر بکن ام دنگی خابت گینن حمود دنیای و جهانی جده 2016 دا جیزاتن که یکتی استار در بازی کنگرستار بیش برکو ببه خلاصی جبو حمو جنن جحمو پیکاتاین جحمو باوریان ایرو هم دبینن سیوان دبن سیوان کنگرستار دار خسن دنتن آوا کرن خبر خسن دکن وکه مبین تجمع نساء زنوبیا بتایبت آلان رزگار کری جبن دست داعش دا حمو جن بسروی فلسفه خب تنظیم دکن دهمان دمه دا خسن جن سوریانی خسن جن ایزدی خسن جن علوی حمو خسن جنان یکو خود و باوریه دا خکور کرنه و باوری خوی هنیش خور خلاصی و هیوی دیتنه جبر و کیجی ام دبینن بسالن درج تکوشینه بسالن بزحمتین کو روبرو جن تر در باز بینه بنا هدف کو دجمن روزانه ایریش لسروان بینه بتایبت هندر کوبانه دا حرس دایکن کو هاتن شهید خستن شهید زهرا برکل پیشنگ خبات کنگرستار دیاده امینه شهید هبون حمو شهیدن کو دوی اخرى و شورشه دا جبو بلند کرنا اصلا خبات و تکوشینا جن جو بلند کرنا آلا آزادی جن ده هر دوره کی دا جان خدانه هاتن هدف گرتن به هزارن جن لکولانانا حمو لهمبر حمو ببین فعالیت کوچه دبن رنگ خود یار دکن چالاکی خود دار دخینن روزانه خو پرورده دکن لسر اساسی کو خوی زتر خریخستن خو مازنتر بکن لسر و اساسی ام دبینن کو جنن کو لهر دوره لجهان هرو کنگرستار ناس دکن کنگرستار بلاف بیا هر در کدا هنا شاغن خو هاتن بلاف کرن هرو دسپیک لعفرین لکوبانه لجزیره دسپیکر الحلب زیدتر دنگ ودا ایروجی ام دبینن لشامه للبنان لباشور کردستان لاوروپا لهر دوره کی کو جنن کو بسایا و رخصتنه خب رخصتن دکن و هیوی و مورال خو جویر رخصتنه دگرن هیوی و مورال خو شوپا شهیدان دگرن لسر و اساسی ام دبینن ام بنا جنن پیشنگن حمو رخصتن جنین جهان تفگرن جنان را به حمو پیکاتین و باورین کل سر و آخر دبینن ذاتا 2050 2016 دا کنگرستار وکی یکیتیه که در بازی کنگره بی جبر کو کاربه حمو هیوین و داخازن حمو جنان حمو پیکاتین نف خدا بحوینه ام دبینن ایرو برفراهی و لحر دوره که لسر آخا با کرش دات سوریه بلاف بیا
تایبەت ئاواکردنا رێخستنا تەجەمانی سە زەنۆبیە لە ئالانên rizgar kirî ئەمە بێ رێخستنا jinên îzdî hat avakirin rêxistinê jinên Suryanî hat avakirin û di heman demê de bi sedan rêxistinên din partiyên din ku hêviyan xwe di vê rêxistinê de dibînin ev jî li ser mîrasa û şehîdên ku hatine dayîn bi taybet jinên ku xwe bi rêxistin kirine li ser vê esasê xwe perwerde kirine li ser vê esasê xurt bîne bû alan em bîn ala azadiya jin bilind rakirin bûn hedefên dijmin wan hedef gir ji ber vê yekê jî pir hevalin hatin şehîd xistin mînakan wê şehîd Zehrayê şehîd Gulê Selmayê şehîd Hefrîn Xelefe şehîd Emîneyê herî dawî şehîd Şehnaz Ameriyê ku bî hedefê êrişên dijmiriyê ku li ser xaka Rojavayê Kurdistanê ev şehîdên ku hatine dayîn bi hezarin em bibîn keda jinên ku li kûlanan keda jinên ku li ser vê rêxistinê xwe bi rêxistin dikin û di hemû qadên jiyanê de çi aborî dibe çi siyasî dibe êdî meselen karê jin ne tenê karê malê bike êdî jin hin malê xwe ava dike xwe bi rêxistin dike di heman demê de jî karê xwe din li her qadê dike di cebhe de çek ra dike û parastina xaka xwe dike di çandê de rengê xwe dengê xwe derdixîne ji bo bigîne hemî dinyayê hestê xwe tîne ziman di qadên siyasetê de siyaset dike diplomasî dê meşandin di qada em bibîn civakî de xwe bi rêxistin dike civaka xwe ji kevneşûpeyên ku civakê de heye xwe xelas dike ji ber vê yekê jî di hemû qadên jiyanê de em dikarin bibînin jin bû pêşenga xebata civakê û bû pêşenga şûreşa azadiya jin bi felsefeya jin jiyan azadî xwe bi rêxistin kir û ji bo dimandina vê felsefeyê her roj berdêlên giran buha dide ji ber vê yekê jî em jî li dawiyê em dixwazin bêjin ku bi saya ku salên dirêj ji tekûşîna 20 salin ji tekûşîna kongresar dayê meşandin em şûbdarên vê kedê û vê mîrasê ne vê dîroka ku em bi destê xwe dinivîsînin em ê bibin pêşengên em ê bibin numûneyên ji dîroka jin ra ku îro di cîhanê de dengê xwe bêli kiriye diyar kiriye sîstema pavekselarî sîstema ku kevneşûpiyê ku li ser me xwestin bidin meşandin di rojhilata navîn de bixwazin dengê jin tune bikin îro li hember vê em bersivekê li hember vê em cewabekî herî bihêzin bi yekîtiya jin bi xurtkirina jin bi felsefeya jin jiyan azadî em ê bigînin azadiyê em ê azadiya hemû jinan jî mîsoger bikin.